μπράβο, μπράβο, γεια. Μην κλέβεις. Φίλε, σίκα. Αλλά πού μη κλέβεις, Κλείς τα μάτια. Μου το έχετε φέρει. Κλείστε, μπράβο, φίλε, σίκα. Έχετε φέρει αλήθεια το κουτί για μας τώρα. Αυτό είναι της Ω, Τι ωραία λαμπάδα σου πήρε. Εσύ σκόλος. Εγώ εσάικο. Πάμε. Γεια, κορίτσια. Αυτό είναι δικό σου, το πήρε η μαμά και ο μπαμπάς. Ναι. Αυτό το πήρε ο θείος Χρήστος και η θεία Έρα, αυτά τα δύο. Κάτσε γιατί έχει Τι και... όμορφα, κοίτα. Και εδώ είναι ένα της Αντέας, ένα της Αθηνάς. Κάποιο γράφει. Αυτό είναι της Αθηνάς. Ναι. Σου πήρε ο θείος Αυτό είναι της Αντέας. Αντέα, μάμη. Έχει και δύο τέτοια, δε λαγουδάκια που τα στάδωσε. Ναι, η Αδά Καλλιόπη. Σηκώσα μπούκος. Λαμπάδα. Τι είναι αυτό? Γεια. Αυτό είναι της Αθηνάς. Ω, είναι της Αθηνάς αυτό. Αθηνάσιο. Πού πήγε αυτό που έγραψε? Αλλά Αυτό αντέαλετσα. εδώ είναι της Αθηνάς. Αθηνάς. Έλα, αυτό είναι δικό. Και αυτό δικά σου είναι. Ανοίγει. Wow, κοίτα. Τι είναι αυτό? Μπράβο. Θα σου κάνει τον τύπο πάλι άφηστο. Όχι εσύ θα. Όχι, όχι εσύ. Άνοιξε και αυτό, Αθηνά. Έχει μείνει ακόμα. Αυτό Έλα να είναι. ανοίξεις αυτά, μπαμπή. Αυτό είναι άστο δικά. Ναι, μετά αυτό είναι αυτό. Έλα να ανοίξουμε Αυτό κι αυτό. θέλουμε να δούμε. Έλα, μαμί. Άπια τσικτά, μάμη. Αυτό, μαμί, αυτό άνοιξε το. Ανοίξε και αυτό που έχει πάρει η θεία. Η θεία σου έχει πάρει δώρο. Τι. Wow, μαμί, είναι unicorn. Έχει κάποιες μέρες που θέλει μόνο unicorn. Για να δούμε. Wow! Δεν πειράζει. Αφού εσύ τι το πήρες, βρε Πώς Αθηνά. πήρξα. Δώσε στη Wow, μάμι, τι είναι αυτό. Αυτό Όχι, συγγύτεν. Είναι με μαγνητάκια. Wow. Αυτά που ήθελαμε. Αυτό ήθελαμε να την πάρουμε, κάτι με μαγνητάκια. Και πλαστελίνες. Το θήκα, είπε πάβητα. Είναι και ο Σάικου κονιβές με unicorn. Σαν δε αυτές που unicorn. Θεία, Πες σας το. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πες το. Είναι δικό σου. Mam giri και το πει. Εκεί εσύ. Κοίτα. Wow. Φίλε, με δικιά σου. Τι είναι αυτό. Και έξω από τη δικιά μας, πήραμε κάτι. Wow. Έχουμε μπουκουρμα, почему δεν στο τόξο. Αυτές είναι κάρτες. Δεν ξέρω. Για να καταλάβει τι είναι τι. Αντέα, φέρτε εδώ για να σου Έχει και δείξουμε. κάτω σημερινό καιρό. Τα βγάζεις από εκεί Α, έξω. Αγκυλοσάουρος, λέει τέτοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τέλειο, παιδιά. ευχαριστούμε, είναι Τα τέλειο. βγάζεις. Αντέα, φέρτε εδώ στη θεία να σου το Αυτό δείξω. μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ έχω πάρει ένα δώρο. Εσύ πόδια. Η Τζέρι. Άλλοι τα βγάζουν και τα δίνουν. Μάρια, φέρα εδώ. Μην κάνεις. Έχει, Αντέα. Tu je škopi ti da je fude čiđe muna. Κοίτα, μαμί, αυτό το κάνουμε μέσα. Jo, me do ta di njerëzit. Oba, i futen në mendere dhe i nxirret kute koka lart, e? Që të ri drejt edhe mos të shpërndahet qingji, duhet futur mirë. Shike? Opa. Na βοηθήσω εγώ, να βοηθήσω. Από εδώ θέλεις. Δεν θέλω από εδώ. Opa. Μιλήσουμε αλλιώς τώρα. Με κουντία του ντζέρ μου ούτε κόκα, Να το βλέπεις. Τρέτζους. Τι περίμενε. Νιέτζους. Χριστό, πόσα πήρες, 3 μέτρα τέτοιο. Ναι, πιο κάτω. Δώσε. Προσέξτε. Ναι, δώσε. Σκαβέντορο, νου καβέντορο. Αλλά. Τον τιμόιο. Do bura kjo punë, do bura. E nxorëm te koka, ja ky është procesi që qingji mos të shpërndahet, duhet të rritë drejt, i lidhen kemët, ti lidhen kemët, tu do, ja këto i futen mu te kofshët tuja. Pastaj, se andej gjersin e ka veta.
Të dalem kështu tani da lidhim e nesër do qepet barku, do kryposet mire dhe do fusim në edhe. Po presim të marim dritën, atush? Po, A mami? Po presim? Era? E morëm dhe dritën. Vendosim këtu lartë. Vendosim kryshin këtu lartë. Këtë të bëjë Romario. Mund të bësh edhe në një vend tjetër. Mund të bësh edhe në një vend tjetër, bravo. Wow. Okej. Shumë bukur. Ha? Super. Atëre më gjesi, po bëjmë gati të vim të ndezim zjarin, që të pjekim qingjin. Gëzuar pashkët të gjithve një, do që jeni t'jeni mirë, inshallah. Jemi gati ndezim zjarin. Do përdorim dru liri për të pjekur qingjin. Një nga drujt më të mirë. Ja dhe zjari u ndes. Tani që është lufta na jepi në një opinion se ndoshta nuk do kemi çakmak. Si mund të ndezim zjarr pa patur çakmak? Keni në një ide se do të mësojmë instiktet e mbijetesës. Zjarri është gati, kemi dhe qymyrin aty, ata edhin përsipër. Te neve bësh babi e që përgatit qenjë, se po mos ishte babi ju mu dani. Po të jo kush e përgatit qenjë. Që është kjo brezi ri kështu ja, nuk t'i të beja zgje. Ja, vum dhe qingjin, kemi berë dhe këteja me korent që mos të lodhemi, ja për qeftu, pim kafe, jemi gati, krushi u be. Jemi të mjeshtrat të kësa janë. Qingji vogël rimendu shëmbe, beba. Se mëri kështu trishtu shëmbe, beba. Ti ha barë, ne do të ham ty. Tring, tring, tring. Hajde gëzuar pashkët. Papi është gjua që mëgjes e ka qepur barkun, e ka kryposur nga brenda. Se qinjë që të bëhet do shumë krip, ta dini. Që të piqet mirë. S'ku që më ca Lukani ka qik me zet, se sa të bëhet ajo, di që më përbune. Mirë mëngjes edhe nga unë, se Romario kishte marrë telefonin tim, edhe tani sa erdhëm. Mami, qa po ben? Tani sa erdha, edhe po pjekim qingjin. Qiko, ade Romario, mami, saj, që kemi?
Kalo Pashka, thoj. Gëzuar Pashka. Gëzuar Pashkët edhe nga unë qoftë një vit sa më i mbar për të gjithë juve. Begati, lumturi për të gjithë. Më të bukur në botë. Bravo. Më të mirë në botë. Më të gjuarë në botë. Qa ka veshur Adea për momentin, i kam veshur këtë trikon. Një bluzë të thjeshtë, bën shumë vapsh, unë e veshur me ripa. Romarin me të shkurtë edhe një pala. Pasti po të në parë. Tani do t'i tregoj pak qingjin që po piqet. Besoj ju ka treguar dhe Romario. Mami, lidh ca lule. Ua, si këto lulet më kujtojnë ato kurorat që bënim neve në Shqipëri gjithmonë. Që sa të bukura. Lule dele, lule beçke, si quhen. Që sa shumë pas kanë qelu. Këtë vit ka shumë lule. Mami, mbledh lulet? Bravo. Mere, mami. Po. Po se ka rënë shumë shi edhe është pjellore toka. Shkop që ti kanë shkublis athra bëjq. Ja dhe i qingji. Të bolo të tre. A të shpërën që se pisha të shpetër. Ne jemi gati. Sot kemi gender reveal. Nuk do jo tregojmë dot në video se çfarë është, sepse erët që ta ndajnë në rrjetet e sociale. Por do tregojmë që është momenti para hapjes. Bëjmë pak pasën. Edhe po, të keni pak durim. Edhe pas disa ditësh pas një javë do t'ju tregoj. Edhe më shpejt mbas. Po, dalë tani të tregojmë outfitin për ju. Dalë si ta tregoj unë shumë nga. Ky është outfiti. Shikoni atletët sa të bukura. Kukla. Outfiti im thjesht fare. Një balë pantallona, një bluzë të bardhë dhe një këmish blu, sepse ne jemi team blu. Ne jemi gati dhe Romario. Shiko ka veshur një këmish Team boy. pa gjinse, edhe unë ja tregova outfitin bashkë me Erën. Team boy. Do jetë shumë, bajni me. Neve mendojmë se është djalë. Ja dhe mishi gati. Po bëjmë video për YouTube. Sa i mirë. Po. Ja dhe qingji u be. Unë më përpara nuk e aja qingjin fare. Po e vetëmja gjë që më pëlqen dhe shumë ishte aja telekura. Më thua që edhe ju vtisin për telekura. Ja tros, po se veve, ja tros ati grau. Το σουξερό μια χαρά Έλα πιο εδώ, έλα πιο εδώ. Αντέα, σκό ζέμαρα τι